history kan chiar chuan AD le BC hi kan hmu fawin arin oma Isua pian ma le pian hnu soinan mai baka kum chiar nan ber kan mangta a hei baka hian CE le BCE mang anom bok AD ano domini chu kan lalpa kum tina ani a Isua pian hun soina ani BC before Christ chu Isua pian ma soina ani thung CE chu common era tina ani a BCE chu before common era tina ani bok tunaya hian AD BC aya CE BCE mandu na halian zela tun tuma hian a engzok nge Christian ten kan manang ti kan soidon ani AD man tran ani dan hi angai nong khop mai middle age hun lai khan hun bi chiar dan an ngai poimo em na san kha Isua thole ni Easter man hun ti chian an du wang ni a AD zathum somni panga khan naisia in khom pui oma khata khan kum khata chhun le zana in rol ni spring equinox kha Mars ni somni pakhat ani a chumi zo a thlabial zana tanga chiara pathian ni masabera Easter man an rela heta Easter man hun an chu dan hi computers anti a an chu na sang chu ziakin an da a chung chu Easter tables anti Easter tables zinga pakhat chu AD zanga somni panga a Dionysius Exiguus siam ani a ani khan kumkha Isua pian traina chiar tana AD ti chukan lo mer hriat ta ani Dionysius khan engtin nge Isua pian hun a hriat tia soilova a hun laia thuziak omte atangin a chut ani mana Clement of Alexandria te Eusebius ate hemo atang khan amai ro chu Dionysius san AD pakhat kha Isua pian hun anga asoi hi achul fu chi alova tuna chuan Isua chu BC pali le paruk inkar piang ani ti hi mitam jok pom dan ani to engponi se Dionysius khan AD aron man chan ber kha chu Diocletian kum chiar dan thlak nana ati ani bera Diocletian kha Rome Emperor sual em mai kha ani a alal na hnuaya khan Christian ten ti du dana namen lo tak mai an to ka tam takamana ati hluma biakin le Bible te a hal hani kha AD zani somriat pali le zathum panga inkara khan rawarela alal tan hun kha rom khan kum chiar nan an mangta kha ania chu Dionysius khan ron thlak ta a tichuan ano Diocletiani zani somli pasari zo chia ano domini zanga somthum pani tin a chiar chhun zom ta ani BC hi chu Dionysius nu kum zani nuwa aron piang ve chawa Venerable Bede Khan ale kabu Ecclesiastical History of the English People tia khan AD zasari somthum pakhata aron mangani athuziak chuan ngai vena hlo hle maya Isua pian atanga alet zonga kum chut nan BC chu mantlang lo na lo ni ta ni kum zero ero om lo thunga achan berpo bi da hun lai khan Western Europe zero an la mer hriat lo wangani tichuan AD pakhat ma chia BC pakhat omta tina ni chu amai ro chu khati hun lai khan mundanga zero chu an hreto a AD zaruk somni pariat khan Indian scholar Brahmagupta khan lo mangto ani Babylon hole Maya hopo khan zero chu an mangto ni nan soi amai ro chu Europe lamin zero an hriat ve meu kha chu kumzabi som pakhat na le som pathum na inkara dai ani thung AD BC system hi manlar ani tak hunero chu kumzabi pakwana a Holy Roman Emperor Masaber Salemania hun laya khan ani a kumzabi som pangana khan khothlang Europe khachuan AD BC system hi an mang vek to a annuwa Gregorian calendar lo chuak po khan be chana aron mang ti hriat thei tunhaya chuan AD BC ti aya CE BCE mandu na alian le a AD pakhata Isua piang lo ti kan hriat to awang le hun bi chiar na hi Christian lo te point an man ve veka wangin CE BCE mangdu zok an pungzel tun nai ron lar kan ti takna a kumsang khaza sari som panga dai to khan astronomy buwa an lo mang dai to a khati hun lai khan common era ti chu vulgar era ti nen man pol ani to a heta vulgar ti hi drop bol lo ti na ni lovin common ti na thawani vulgar era ti takpai hi chu kumsang khazaruk som panga khan Johannes Kepler khan alo mangto tichuan khoinge kan man zok ang ti hi kan soiber chu ani a
CE BCE mangdu tu te tran chan chu hetiang hi ani a soito angin AD BC system a hian thil diktok lo om nuala pakhatna chuan kum 0 om lo wang khan isu chu AD pakhata piang po chu lo ni se apian khan kum khat ani sa don ti na niang adang le chu heroda kha BC palia thi chuan isu chu BC paru vela emo apian angai dona apian ma kumruka isu apiang ti na nianga omzia nei to lawang AD BC system hi manzel kan la du'a ti dik kan tumani boxi chuan kan kum chhiarna zong kan birthday thleng hian thlak danglam veka ngai dona chu ai chuan tuna kan kum chhiar mek dan zui tho hian before Christ ti aya before common era ti kan thlak hian a fel fai maya hetia kan ti awang hian hun bi chhiarna Krista noi bo kan tum ti na ni shan lo CE BCE po hi isuapian hun bor be chan thawa siam ani a islamin muhammada Mecca atanga Medina apem kumbe chana hun bi an chiarangin kumsang hi somni panga hi sang khadzali somli paruk ano hejire kan tilawa Hebrai calendar angin kumsanga zasari somriat panga ni ti kha kan zom lo boka CE BCE hi chuan isuapian hun tho kha be chana amangani antia amai ro chu Christian po ni lo agnostic ni bok scientist lar takmai Neil deGrasse Tyson khan heti hian asoya kathuzia kapia nga ADBC kalamanga CE BCE hi chu sakhuana thlautlak tumna ani ma se tuna kan calendar man mek hi tu te siam nge aming po Gregorian calendar ti ani a Catholic ko shanin an siam chu ani Julian calendar an siam that ani a siam that na hi a hau tak em a rim taka an thora ani a calendar om to zonga dik ber ani bok an siam that chan chu eng po ni se a phena science om khan fakaphua chu wangin calendar atang hian Christian na hi lak bo ka du lova aduang chuak tu te zana lantir nan kalamang zelani ati tichuan Christian tan po CE BCE man hi timna tur om lova hun bi chiar dan dik tak kan zui ti na ni anga chuti rualin Christian po ni lovin aduang chuak tu Christian te choi moilet nan ADBC an lamang po hi thil om lo tak chu ani shan lo